Whaatalo whātulau mai mō whaafonga Samoa e le nei fo I tūlau le fiafi ia o se whaapoponga fo I leo tātou por kalame o Tautai A'e ia pe on masani ai ia fiafi o sta itasi mai la sunga fua se I pa ia le sfaraile whaatalo whātu I sunga I whaafia ngainga ia le ngata I lea ia o fionga I pātele ia o se tasi lava o mai mai nipo kalame ia o leo fo ua mau so mātou awanoa le ofisa I Samoa nei songi tu sa ina toi fo ile tato po kalame ia leo fo ma fa tasi toi fo I male to fa ya va ai nei fiafi talofa va ai talofa mitri sa male o le o la fa talofa ia Malo le sai fo mluia Malo fo ile tautai ia e fa talofa tu fo ile fa popo la fa talofa ile au fa fonga lo mai mo mai so stafonila langi ai fa tai fo yo lewa mo stava no ia ni fo I va ya ma ni fo tava no ali mitri ma o tongo tava no ila so mo o le masina ni no november ia se fa manu ya na fo ila mo tatu to ya il masina november ta le la va ia o fo I meni o so mo e tau lava na tau ul mele masana ta mul mana o fo ile talo fa vau chau ia talo ile pizza fo pizza la lela mana o sweet bo mai singa steak fo le lava o ia la vi fo il pizza como pio steak ia mai ile na fo I masina mitri il masina o ke topa ia mai lau o ia tulang fo ile lau malanga mai na masina ia tulanga pena ia fo ia le Folau mai fo il masina o ke topa fai fo lava si tele o me fale ainga ia le ngata ile ia tulanga me ia fa moe ma tulanga o mai pena ile kalesia ia ai me se fo ile fa sa uni mai fo I suenga fa I fo ni tau sanga ia wa le fo et sila fia wa fo le fai fo ina ia suenga ni te fo wa fa pela o mai mo ia ai tele do la ia lo tofa pe mai fo ia Malo fa tai tele o tele tin le tele ma fu tala o le fu ta pe na lo suenga suenga la le suenga fa fa au mitri ya e pe o mena e tawa no lo ma o te pe ya o le tulanga na fa fa au le tulanga le tu no se vani ya fa tai ya o te lo le na masina le utona I na masina o ke topa ya e tele yo mai luitau fa ale tangata lava ya ma luitau nga lueng ya o diso luitau o le tulanga o fe ngai tangata ya mana I vaenga mo fa pena ai fa tai vi ya le tu o le tatu a matal masina no le masina vonei ya o masina le ta o masina nei lo was falak le wa tau nu mai le masina no vema ya ma tola le wa ulia mai le masina sutras pila fo na te fia I pe le wa ulia masina no vema na ngol masina tonu le sa fa pena ona fo ai ma mai le tua ya ulia langin nei u fe tau I fo la fo le wole ta wole soi fo tau fo la fo lo mtalo fe unga lele matalia fo e ta wol pokala me na tangal masina Wow le ulua I aso nei o le masina ne no le foi la wol tu la tela so lo soifo o lo ulua I pensione foi la le atala masina ne ya ya fa tai nai le tua ya ta tu le la masina sputasi ai e wilea o tanto por kala menefia fimitri ya o le ye tato malo fa alumia ya stai mi ona tau mai le oni se tato malo fa alumia tato malo o to si sila mala tu si le te o ina taimini nei o tu si le fa ngo ina le hio de Samoan way o le tasi o tu si kuka tu si sila mai ai o kuka le se I tu sala tatu malo le la o mai nei mitri ia o le tamaitai ia Joshua Ryan ia ma le fionga papali I John Ryan o le fionga papali le lo fa ulu ia I tatu so se te kalesa ia la tala noa la winga I tu si le malona so tanga po so ta inga ina I NCTs ia po fa mai le bis fa mai non communicable diseases ia tatu malo fa lunyana ia la tatu talia te mitau no mai ia tatu fa tala no le ia wala fo ile sila fia le tatu tinu ai o le tau ali ile nei fo ia masina am tango ni masina pon ba ia so o pe tau wa pina mata mai le tau fa ungo o masina ki topa li me foi le timu ya au I ma fa ta ai mata no me mali wa mani ya mali mala
pesa au ne te iwa se fo sem talanga e lo vai tau ne o vai tau wa fai ta to tu no sa ole fa long foi na wale no vai atu ile lipoti foi la tama ia le official vai tau la wa mai la tu le outlook foi la tu wa telenga ile masina le november se ia tau masina perila fa pela vai taimi amata tu i meo fa matangi e no futa pena masa uni ta tu tin ai foi la tau foi ia ta tu matu tau fa samo masina foi nei le ta tu tau el pololo okay ia i to tai no pololo wale o male ta mo ya ke topa ia lon ta mo la topa na fa le tonu pololo o pololo se vai le ala ua ave o male tau la ia ta tu tunu ia masina nei o ala te tele malaki et pololo sa le la e mo na ia o ya to we mato e ane we mai mo ne tu mato le tu lang el vai tafe le ula la ula vai ya tamara ai mate fi ai pololo fo ipe mo sa pololo ya wa te man mutana no le mo ula vai le tasi le o avo o matai ai se la ta fia ia i te mia o ai le me le ula vai tu lo va fo la tu ia ai ia man tu stanga ta ia me fo ia nei reactions fo ia electro reactions ia te mineia ele uto ia ka modu okay ina ile matu le event sa fai le si fal tel malo so le no ai la tamana le ula vai ya o ke ia le lo se me ke i fala ka ke falma o mala termine ya o te le to e ta mo la vanga mo ula paula me te fi me lo ula vai vai o le mo le palu vai termine ma se ma to paula vai u tai oi tap tapo e ka foi ngale ko kwa palu fa pala foi ngale ia ia ne po le ia o ne lo le ula vai ma nino le vai ya ka ngo ko lo la ya mo manai tuna manai o e to fi ana foi o foi ole matai ai le mato nu i la mongo ya e to ti lava tamai mo nu ya tulanga foi ile fainga le faiva foi le lepu wa foi le papalo le vai ya fai la si ke le kamare ya mako a fifa ka foi sa pongo ula ya longo mai ya ure wa ku runga i ya le ai wa man jo fa tu te to ai ula una mo sina pona tuna si ai faftai tato sponsors Mitri faftai tu Just Market faftai le tato Samoa ColourShop ia tato Vang Pacific 40 ma le University Church tu sa ma la tu lango ia tato pologalame o le tato Tautai A'e ona nei lena faiele na sauninga fo ile fa tau faunga lo sfula le sa le foi le fa pui le tan malala ala so ti lo wana ta ne ya ko si la yai mana nei le tu langa le faitino o te mai tai mali tu pauli ya te lo wa to le sina ba ngolo tam fa ye ina ia le tu langa le physical fitness ia awala vai mai se lava la tu ia tai nai tan malanga fe ngai manai la tu le la tu fasalang ia o lua Elena ta ua fo en le la le fa unga sfulu lo vai aso le sa fa tai ia tu lang ia onga ma to le ngina ia o te lo fo ila ua lava ta pena fo ia sungai i ali leo matama ita leo le wo fa we losfu i tulanga umma pe ona yai al fa tinonga wala to fa ngaluenga ya pe a o fo tai me fe nga yai male tato fat pui tan malala ole miti le pesa o no foi ma foi la so te fia leo ya o foi man tu foi la so pe ka vai leo pi o tanga te pito sili na na maulunga ya mo ka vai la so le ko ma malu me leo e te mana tua so ya e ka ke vai lo nei me leo pi ki fefe ya o te mini o ka le fefe se leo Oye, yo me silila lewa mai sungai ani Malo macam itai. Kakaula lang nga pui lo to faya va ayo lewa. Ya, tato suang lava ya ai available fa lo nai ina ya li mata Malo la to foi ngalu ngai le fai ngo fiet. Ya e fai ta fu le la to ngalu ngai ya congratulations si la to ya to useful le ua fa moni ina ya ni si fu fa longa ya mai se fu ya tu langa le vea i maleo po Malo man tu fu le va ngul muli la va le so nga ala fiunga komishina le na ta ua i le va ngul muli po le na muli le fa to tonga
Ia. Tu sai ma le fa vai ma le fin ia pe so ni mai le li ia te ma na ia foi le fai nga luenga fai ma la mio tonu e ia le si le wa fai le wa fai ma le fefe ia i le foi le ali imagery ia wa fai tu au wa i le o va ia tu lo la na wo ia po la na po le a po se tanga fai a inga foi le ia po se iso na ta sengi ma va pena ma tu ele tala na fai ele isi minister tanga le talwa ina fa pe ma tala a fai te fia be ma leo ia mana tua o le taimina lava le na ua le to ia ingo a inga ma no winga o era tanga te leo ia o ina lo te le to ia ingo a inga po lo uso po lo wa ia ina lo la file tu la fono ia ma mesa o la mio tonu ia fa manu ia le tua li ia ina fo to finga fo ia le ufa pa le ina mai ini sine o li ma tamai tai malo ia wa ta tu fal poi ina talo malala ai sei aga ia tu sa tu malolonga mana tu ia a tu tali mai ia on usilo la fa fonga mala mai mo ta tu fa talonga masui ia le ta tu polo kalame ia po ta tu malo fa mia ia wala wina ia wa fo isina fa so ia o le nei fiafi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pasifika Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Mo tupe fa moli to tong hino pili male fa tu peino so se fa le lape Samoa e faingo fiende uma ile Pacific is in money transfer e tolo tato fisai au kilani o tara o tahu mangele male lata le fitu se furu tato la so se va ngo New Zealand e ba faio na fa ngaina a faio e saudi malanga isa mo mole taino palolo po ta fa ngo le lotto tamaiti mana tu le moana rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasere wa pa uma o lalo ita vale mo tongi mole masina o ke topa ai inga fa pitoa po ni se famtanga ngabala au le oval se lau o tasionono po telefoni masani lua fituono fituiwa fitufa male lua fituono fituiwa valufa Pacific Easy o laupa anga mo tupe fa moli Samoa pela foi no fai lo alto tanto programa no amtanga o le a yei se taimi hala am fai ona mawai sa vano ta to te talentela no am fa so ai manisi foi ia o yei foi lo lato si lo fia i tu langa ia o peo vai ngana o ta ua ia le so ni fo ile i tulanga o fa mai le pisi le po le fo ita u le sieta o le si vai no mo fa mai yoti po le banga le non communicable diseases ia ai o te lo fo o fetau fola ia o le u mo fo isa vano ia o se tasi o tamali o la tunu ia le u ma fai ona ia tu fa tasia se tusi o le tusi nei se taimi ona o to mai mo le mo to si la fo tu sila nei ia a oli fa filo i tatu malo o tu si foi lea mo se tu si foi leo nga se senga ia nga se senga ia o mea lava i maua lava i lau fanua lo tatu tenu ia o le fa moe ia ina i mawhai una so ani i tu langa lo ia i fa ma i le pisi po fa ma yo te bei ona o ta ua a tonu foi la i foi stemi nei ia vai ngol tatu por kalame ia o la mawhai ona fai ai singa kama i demonstration ia po singa fa linga voilele ia o tato ngase senga nei fa ngai lava ia tato vegetables ia manatua ia o le sile vai nga le wa avia ile fa mo tato malo ia tu langa o fa to anga vai fa pena ina ia toe au mai lunga vai nga ia wa sui fu malo ina nei la vai nga o tato pulukalame o te fa filoa ia tato malo fa lo ngia
ia mai lo I tu tau matau ia le ua tasi mai ai ia le tina ia Tersha Ryan ia o so atu le I lo pitu tau matau ia o le afionga ia papalei ia Ryan ia mo Silvia ia o le afionga ia papalei ia lo have nei ma president o le tatou Samoa Cancer Society ia le fui tosi sila mai ia o fetau I fola ia ia matou of ia o le matou te ofu piniki ia ono le foto mai atu fo ile tatou pinto pole sa te wolunga ila so na fe vene taimi fa talo fatu ia I lua fionga ma lori se fu manuia ia ma rose fo manuia va ai fa pe fo ile le ofisa nei le TV le Blue TV mo le tsoe fa tsai mo mo ra no nei o mai foi fa tsa no ia ma tsa pu nei o so fo ma no ina ia mo ra na si o TV inga le tu le ia le lo fa me tsa malang ere mo nei ava no e fa so ai ia ma fa tsa la fa fo ile mai mo po fe la va le tu la lani lo mai mo mai ai po nei sa mo pe o New Zealand fo e va tsoe le fa ma ro mai mo mai ia a tonu foi se sa fo nei tu e ma wai sina malanga foi le tule mo NCDs po fa mai le pisi ia tau so ni foi le time nei ia fa tara fa tu vai ia fa pena fe le fanga nei ma lo lava ia o te lo le a mata ia le tatou poro kala me lo fia mai mo mai le tatou tunu ala mata mai ia le sa uta o le tusi le ia le wo fa ingoina o le hiol o le hiol ia le fa pe the Samoan way ia I lalo mai o le tatou ngona au tu tusi Mrs. Ryan ala fa fasili fa mo le mole what was the motivation behind this book the hill please fa mo le mole Yeah, whaftai lava wa ai, Malo lava soifua langi ma. I think the main inspiration was we noticed with our brothers and sisters here in Samoa the increasing rise in NCDs po mialian maisuka, koko mawalunga, maifatu, whapena fo iletino puta, and ngungu. And so we decided, a few of us ladies got together and put together more recipe, plant-based. Whaunga uma mea that we can grow in our own backyards. And we were hoping if whaunga recipe book lia, just for different families who can pick up something that's easy to use, something that's affordable, and it will help you and your families with your good health. Malo whaftai. Lo fiong papali o te lo le te hanga lua nei ma tau tua fo I le tūlanga o lo iei le tātou society o lo kane sa la so si le fia iei. How relevant is this to Samoa and our Pacific neighbours? Whaftai vai. It's extremely relevant. Tu urisi tu o le matau pupito tau wara wa iei le soifo maralo nei Samoa tamine. E whapena fo isi motu o Pasifika. E le posiri lo taimi nei ua matua I a whaina le tō tele o tangata o tato atunu. Wa fia I mo whamai e le pisi le tau nei NCDs pe nana sau no tua ia Tersha. Ia whamai ia po ngasngasa ia le tau le toto maununga, o le suka, o le ngungu, o le maifatu. Ia o tūranga o mai ia. Le tau nei whamai le pisi. E ia le a whainga o le taimi nei ua masarapo o 20% o tangata o mariri watu. Po whailangi fo ia whanau. O le mafuanga rapa mo NCDs. O tangata le mariri nei Samoa taimi nei. Ia o le specific inga le tūranga le wei Samoa me le mesa I asona mua. I te wanga tausanga I o le tasiiwa fitus furu na tasiiwa varus furu. Na le 5% o tangata sa fia I le tūranga le maisuka ma le tino puta. Si turo. A le taimi nei Samoa tausanga nei luafe lusuto. Ia, na wo I runga o le maisuka I o toititi au 5%. A le tūranga le tino puta po le tino lapo. Ia, na wo whai mea mai runga le 20%. 20%. Ia, tawaila le suinga na le o fia nei tau sanga, ti lima sul tau sanga wai. Ma le tasi iwa fitus furu nai le luafe sul toro. O matuai te le rawa le suinga le whainga rara wai ia tau tangata I le more risk factors ia le tau nei, more NCDs. Ia, le mea rai.
O le la ila le na tu pore se manatu si va ngana de. E tam faila fai foi sra to sao le fina wa tu le fa ma yo NCDs. Le ala wa faila le to cookbook le po le tu si faila de. Ya. O ma to yeso se te kanisa, ma te lango la vari tu de. Na fa pe a tito le kanisa. Sa pe 12% no kanisa uma le pesi te mini sama. Wa le fa tupu mai ni sama. Masarap po 2% o kanisa le mo mai mo environmental factors po le tulanga le o me le te faia wa fia le kanisa le la vela ye me ata sami le lo la tapa ta mafa ava marosi ya mai si kasaleanga foi le mau foi kanisa ya o le mela le kanisa la ya en faina ta to pui mai ai pa fa pe sui lai titi lava ta maftanga ya pel masani atato e tau matse foi a fa ia fatsa singo tau nga o le leia fatsa singo le foi no ai ya le polare fa pui ponga pos fra brave fai ya o puai fai so ara fa o le leia tino fai pui pon ma na ia ri na no será ko o que ambia yo le ora manatu ade o le tau mafara fa ai o le tūranga rare, en whaina tato sui e tato mawhawhau i tūranga ia. Au le to e tani te le i mea wa masani aso nei. To me aia, me airo lolo, me ai sumadie, me o tele masima. E to e fo i rawa tato wa mea tau mawhasai aso no mua. Ta ko natural diet ade sa i tangata Samoa. E ta mawhawhau i aso ia. Yo o ngā singa rawa o mea tau mawhasai ai. O le whata rawa mō mai rele. Yeah, totally. Wala le harvest rawa mō mai taimi nā, o tomato, o kukama, o le whai mele le kalo, po le uwhi, po le au mame, po le lau pele, ia ma le lau au. Ia, po le harwhi ngota mō mai sami. Ia re ngā rawa sa, ia titilo ia so ia. E re ia nin CDs nei Samoa, a sa ifo, ia lai titi lawa ia saafi e. A whatususu taimi nei. Ia ra swinga tele la boila boia ia swinga o meta mafa. Sa tūranga nā re e titirarara so sa ia kanisa. E fa pena fora le tūra. A fa pe wai a fier kanisa. Ai le leia lo health profile. Po le tūranga le so fo maraloina. E te lo maua de mai suka, e te lo maua toto maurunga, tūranga umaia. A fa pe la wai a fier kanisa. E maulunga aku lava no e manuia ia e treatments ia po ngā duenga o le whanma. E tau whai fōi kānisa le wāwhia. Malo Tautai, Mrs. Ryan, are these recipes only people with NCDs? E au ngā fōi mo the whole family, e ono au ngā fōi recipes e ko ngor kusi le for my kids? Yeah, whaftai lava mo fesili. Yes. Kusa recipe umaya. We designed it so that emangwia umaya ainga. There's something for everyone in it. Right from your children, right up to the elderly. Ai ka ua foi le point lea as mothers. We o ka ko po mo change champions. Ko kongo ainga. Kusa ka ko le lao e ngausia umamea aia. And it's important for our role to make sure that we are cooking healthy food for our children and our spouses and also our parents. So there's something for everyone. Just a quick flip through the recipe book. We've got options on breakfast, drinks, more salads, soups, breads and spreads, savory dishes, more desserts, healthy desserts. Yeah, for more testimonies on health testimonies. Just with people that have followed the plant-based diet and how it has helped them with the healing. So that's why it's called Heal the Samoan Way. Okay. And it's not only for those who are sick, but it's also as a good resource for preventing you from getting sick. I know I was mentioned before, Bali and myself, when we were young teenagers, we made some very unwise lifestyle choices. So by the time we were around our 20s and 30s, we were very sick. But it wasn't until we changed our diets
that we started to heal. So that's a very important point. The choices you make today if you're a young person will affect you later on in life. So choose healthy options, one step at a time. Sodas, like lots of sodas a week. Take one out each day, bit by bit, step by step, so that you can make it a lifestyle change. Famole, can you explain a bit more about dimensions of 7 dimensions of well-being? Mrs. Ryan. Yeah, whaftai vai. So tūlanga nā leo le 7 dimensions. Tu sa salo si whamanmarama mua tua tūlanga lea. O le tusira lea lena lomi nei le tau le heal the Samoa nei. Le whai lau I loa tu nei temi nei. Na ma whai lava na whai le tusira. Le lomi whai. I le lana no sua mai o le sponsor foi po le lengan lo mietu si o le 10,000 toes campaign so o le vainga da e loko poka na me whapitoa lava mental health mai se lava le tūlanga le NCDs pela le tūlanga le tau le whai loa i ne 10,000 toes ia po le food welfare tamtamai vai ia o le tūlanga lava le ia le po whalilo ia tō tela da satunu ia o le whainga le pai suta o le whatitele le suka. I ora avese o tamtamai vai, ora vana avese a tore vai. Ia malima. Ia malima, si turo. O rera le na e rasa manatu o le si vainga le 10,000 toes le asa ria. E tam whai la face campaign whapea. E tam whai se wheme la ia tamtamai vai, e whapea nā foi, ia ola te o mai mawatuai I le campaign nā le, ale tūranga le 7 dimensions of health, of wellness. O le soifo maraloi, le whapena tasi tūranga. E tauna, e se suma tūranga tatuoranga, e tauna manuia. Le intellectually engaged, physically energized, emotional thriving, spiritually empowered, vocationally enriched, environmentally attuned and socially connected. So tūranga le o whaisu soanga whai sainti sifaf. E le whapea a le lei nga le lei lava rata ora whareanga. Ia wa lei ato mea. E tawa e tawa tere lei o lola whareanga. Ai tau whaina, ia tala lava tuspa. Ia lai o le walau whai atata malang. E renata le manuia tato o langa whareanga. Ai tau whaina manuia tato. Tana parin. Dela ila tu langa la ia le fitu le tau menei. Intellectually engaged, po le ata mai. E tau lava na whasosoro lava inuna le sa iri manuia whane rata I loa ma le e le whapea umarola anga o tātia rola ata mai e le tua ise mea mo le ai e le upu whaparani le tau nei o le lifelong learning e tau ana nā arwarua I pēr rata sue ma le marata mai e mau le intellectually engaged physically energized ia tūlanga re o le exercise po whamaristino ngā iorutino ia e tele lava manui o le whanga iutino. Ia whapena when matana ruenga le whai. I le tūlar kānesa. Whapena whai CNCDs. A whape whana iui e rau tino pe lua I tūlar whai aso. Ai le wakan whanga I whai sa wari atua I o kulpusa isa kore riu mai. Le ai. O le physically energized. O le tūranga le whai se exercise pos whamaristino. Ia tawhi whai da su se tūrou. Ma whanau tōta tā wawe ro whatu. E tā o tere tūranga re. A whapete whai ane mea re. Msalo pe torus furu ne whasuru pasene e whalai titi alo wawanoe te a whia I le telo NCDs. Whapena whai kānesa. Ia o le emotional thriving. Ia ra tūranga re o le tatou o la whamawhawhau whai le waweroa. E tau whaina na tā o tere tūranga re. Emotional well-being is very important. So for manuia. Yeah, spiritually empowered. Yeah, le au tatuiro. Ia ro langa whareanga ngā rawa me mo mua rawa le CV inga le tua ma tapua. Ia, le wa maua ia susuanga. O tangata ia le ma losi lato o la whareanga. E te le lava le manuia la tau everything that they do in life. Ia le tūle vocationally enriched. Ia le tūle tau nganwanga. Yeah. Misalo e vai o te roa e disi ngata mo tua I whiwhia rawa no nganwanga rawa ia. Ia tūranga tonu rawa ra. E whaisa nganwanga e te iloa e te manuia e. Ma tua e whiwhia e fo. Ia. E re whapea la
e te nofo nofo whaatari si mōse nganu wangi te whiwhia. Po le hana nganu wangana te whaia. Ta iala lava lea mō me tu spaia. Le maua tu spaia. O ne mea lava tau tuaira o lima whaimaro marosi atoa. E maua ira whiwhia le tūranga rada. Environmentally tune. Da wata tu lo umba le tūranga whaila le me tau environment. Po tatu siu manga. Tau ona na vai whalisi siu manga. O war whare tonu nanga i whalafa inga tatu soifua. Soifua, moni. Pe a de tau sia whalisi siu manga da wafo i mei re li mo tatu. Mana me munwuri, socially connected. Tatu whainga wo, ma tatu a inga, whapena whai ka re sia manu. O ta wa tele lava i le wai i tūranga ia. E leise ana o tātou o tangata. E ring tangata whapena ofto tas. O tātou lava e tā wa tele li tū de get involved in your community. Me whare lotu, me whare nuu. Ma tātou whaina wō rama whaina pā. Tā wa tere li tūre, whai mai li tūre, the 7 dimensions of your health. A whapela pā leni uma me ia. La wō maua ia susuenga. Maua i whaile soi fō manuia tāts. Ma rafa te pari pe on mena sa o mana o ia ina ia wha mamalama tili ia i le tātou 7 dimensions ia i tā ua tongi. Ina ia manino i le tātou o tinu. O tele, all of these recipes i le tono tu sinei, lo te wa atu pe o vai salo, kau wholo, to e ia vai salo wa le tele na maua i lumo o whamacho ma ar kau wholo. E ia tamai te ka ar kau wholo e le lo. E teimi nei. O te lea o nei mea umau te manatua ke meo kalai kiki. I loka ka maa e whainga i mea. Do you think, Mrs. Ryan, is it time to rediscover these recipes? Yes, definitely. Just from my observation, a lot of our younger generation, when they think about food, they think about McDonald's. Yes. Or they think about Kentucky Fried Chicken. And as soon as you mention like our home-cooked food, like our traditional foods, like kaufolo, like you mentioned, they're not aware of that. They don't even know what that is. So the thinking here is to try and encourage our younger generation to go back to our traditional foods. That's where you will find healing, because all these foods help heal your bodies rather than relying on processed foods. And as mothers and fathers too, it's good to try and get your children involved in cooking together as a family, teaching them these recipes. A lot of these recipes I learned from my grandmother and my mother, and that's something that's missing. Everyone gets busy with work, you want the convenience, so you just think that McDonald's is the easy option. But it's not a healthy option. So that was the thinking, try and go back to cooking our own traditional foods. You mentioned convenience. Yes. A tale of recipes here, le baita watu o kako o local vegetables, kako local produce. So, Mrs. Ryan, this is your aim? Yes. To go back to, a lot of people have this misconception that if you eat a plant-based diet, that it's very expensive. Yes. But the key here is go back to the land, go back to growing your own fruits and vegetables. A lot of the food I eat is straight from my garden. It's fresh and it's full of minerals and vitamins, and that's where I get that source of health from. Le sai taua pale I le stats for le tato NCTs 80%. Ele se numero malai as fa long ila nga ilonga NCTs le sai taua. O la so si le fia yai o le mafuanga mo le police se mafuanga le tele ina alu ilunga le pasene o NCTs o le on tausi o so fu Malo ina le tau mafa. Salde. Salde la vale manatula de we fadia mai vai. E o le tūranga rawa reo de NCDs. Wā ngā ira vai nunga numero NCDs. O le tūranga rawa reo ta une o lifestyle po le tatoranga masani rawa. E tere lawa ia I tū e titiro le tūranga reo le ngā I runga NCDs. E le ngata taumaf. Tato mea taumaf. E a whapea whaina ia le tatoranga te yasa te tasi le whaila po le mela wa tato masani e taimine. O ngā ruenga ia, whainga ruenga o office, po me whapea. O ni lava.
wa tere na le rakuango for kesi aru da so busy fenga dwenga mana va mere da fies wa rese taimi to vai sim ya so lo le la va lo fo va le la lo ya mai lo po le la va me mo ta wo tweri di mai yo me ta ma farona au atu ma fa fa utu tu ya o de taimi ke man tu ra va so la titi ya sa fa ia e de misi ra va ai nga uma fa ia ya tongara au po fatoanga foi ya po manga ia ngar ngara sa au mamaira nga mai ya fa inga fi au fa pena so I tiro lai le aru runga in cities. I think there's a direct correlation pe foi singa fatu sanga le turanga le swing o le nga singa meta ma fa pena foi le fenga nga na doe te mini. Mara we lunga in cities. O le swing o mai meta lifestyle po le na tolanga ola taso taitas. Ia wa fatu puria. Le turanga le nga to le suia ia meta ma fa de we. O tapa raven me fenga ofia. Ia male to ina yoi pa me sai so you put these two factors together le wa fatu pulia rava lunga in cities ba lo fa tai pali o te lo ta lo yo no le ta tu te mi ya le fo ye ye le ta tu ta mai demonstration le ya le ta pe na Mrs. Ryan okay ya le tulanga pe ona yai ya le o te lo le si te mi luma ya la fa singa ko kama demonstration but la sil muli fa mole la o fion pali me se fo ia fa yon fa loa how much for the book and where is it available mo la to if ya fa ta winna yo te lo to te la to le fia mo to sin nei fa mole yeah fa sai va but sai mine to sin nei yo le heal the Samoan way yeah la mo nei Samoa o Samoa okay la mo le bele le ngadue nei ia si matua ngani so to ro for years ira le Samoa pepats okay yeah am foi na video foi no melo le todo valo lima testas ia si le motor la ma waina ia fa pena foi le fa tu si le lots of fitu la ma wai fo okay ira la fa ola foi la wa fa ta wai foi na le tu si ia o le tabla wai tamine ia o se tau introductory price so si fa ro foi la tu ranga foi dada but it's more na fatu so sai tu si limba sultara ia ra foi tanga it's a very high quality post nga singa related le fa ia tu ano mai si vaanga le 10,000 toes sa fele seminar tele lava le health le weekend ngo matu nei ia no mai na matitiro ni samo mo na to mama na mai foi ia e vai lava tama inga sto tonu lela wa madia mai foi da si vaanga nga publishing mai pena lo mi mai foi tu si lela pa u le tos sultara very cheap so very cheap lawa to make it affordable la nga risa nga ise resource le leifa pe po se tu si fa pe le what's on that here in finaru tu o lela pa u te mi tos sultara o lela ma wala ile samos pe patsia tesha ile to farfanga wenga ia fa pena fa tu si lo tu fitu ile rova ile EBC ia su e fa mbalo tu no ma wena ia to tanga tsa foi le ala mai ia sa ria mani sila round zero o le pokaramele lo sua vai le ta pete le tu lei go lai mo foi fa tu si le lots fitu i ni sila pena foi sta ria e mo foi online on abc.com.au le lots fitu Adventist Book Center le ta wei nei e mo foi online le tu ranga nada ya ta fa pe isif ia fa na vidi mai mo sidi mai po fa tu ranga i Malo fa te pali ya te lo le wa ata ulunga mai le fiunga pali ya tulanga tato fa tana no ni ya ba ngole ya te lo o la no mulmuli ni la fo tu ya le fiunga fo ya o ya le sa ta pena ina ya le tato tu si le musana sa no fai u ya ta ulunga le tato polo kalame o fa lo Tautai A'e. Yeah, I guess the encouraging message is just take it one step at a time. Fai o ngai ke ngau e fai se amakatanga for your health. And if say that you're drinking a lot of sugar, just cut down 1 teaspoon a day. Or if you're consuming too much meat, just cut one thing off each day or each week. Don't try and go extreme. Just allow your body to adjust one step at a time. And if you do it that way, it becomes a lasting lifestyle change rather than trying to go from one side to the extreme side.
And with the help of a lot of prayer, the help of the Holy Spirit, and also support from your family members will help you to embark on this journey of good health. And all the best, and thank you very much. Tai te le lava mo le whaavanoa ina o lo lua taimi awa fo'i e tāua te le vaenga le a meise lava ia i lātou o lo na whama le tausinga nei tātou matua tausi. Ia wala me lewa ia ua vawe ona umara soifua nei mātua ia ono le kalau ia o me tano pe unka kai whaile le taufolo mo le vaisalo. Ia ai te loa la mo se sia no tātou tala no ai whaftai fo'i mo le mea alofa ia mo le tātou nanga Blue TV te pole staimi mo tātou whatanonga te lua mai o se taufolo ia le a whai mare tusi lea ia whamanu ia le tua ia lau fionga pālia ma se fo'i ia o le whaltua e tu sai fo'i ia ma le tūlanga iai hia o te loa le lua la wha moe ina ia mawhai ona so soani tātou e te nuu i lo lātou sai fua malo lo ina ia manu ia tele nei aso ia tātou toi whailoai. That's it. Oh wow. Go guy makes yeah, yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Sorry, you should come I send me something. I see if I'm probably my lunch, but okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Okay. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. Why don't you have a Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Auntie. Barbecue? We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. You know how much I love you? No? No. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday, Dim Kwa Makiva. Siyempre ka na mo video ko ay. Pamangyo ko los fangaw, mabakulong talo fakagyo celebrate si los fangaw yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Nga miyan kasi los fangaw yung silpe mo. Also, kaya ko kung yung member of Fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. To the love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Malo. Pwede. Tell off a voucher. Fa talo fatu le to tali mai o tato polo klame o na ua fa fonga li mitu i tato tinu ia i tato fa tanoanga ma le sunga ia Josh Ryan ia ma pali John Ryan ia tu sai ma na ia wa le tusi le lo te ui le ma tu talo ne ma na ia wa i tonu tau folo wa to fu tau folo li mitu Ia, avo ma to ye tu ai o so al kamanga. o kama fu le fatamu wa Fai paka. ia vai o vai salo tusi la le o le tusi le e tom suta la lan tau le ua fatau inai ma e maua nai i mo nei Samoa e maua i le Samoa spare parts ma te fele mo lo Silvia ia fatau lo tusi le e se malita ua ia wala vai tu Le la fo em fa ne ta o le fionga ya pari e mo ni sila. O New Zealand. La o le ala tu si ale. ABC le la fo fitu. Adventist ABC ia New Zealand le lato website sai le long ia le loto fit atia le opa o le mele utai lo nei le Dimitris pe o le matua o mau tai ai la vai i le tula vo le lo fatu tau folo ai matua iso ile na mafo po le ale mo tau folo le ala te fai atu tau folo ale fai mai me fai mo fai paka
E o leo. Al me sa ai longa sa e tau mafase. E o le mali te u le papa o to fali te o e tu lango tau folo. Sa fa apea u te fa mo mo te o e te vai tau folo. Ya le wa e ta. Ala no tau wala no testa tu e. Pa pe ai te sila fia le fai ngol tau folo. O le me fai tau folo le sa fa tu le fai le a le tau so mo yo fai o fai. Ala sa la le fai tau. La foi la uru le fai. Ba fala. Ai mana ia tele le fa mo le a si vai nga sia. Mana ia ia fa mo le wa le tulanga fu le fa tu pula i o NCTs po fa mai le pisi. Le fa mo wina fo ima ma fa mo wina so no Bali. Balu su percent le fa mo wina ia le percent ne o fa numero. O tangata wa fia fa mai le pis ai pe falling mai ia o tulanga o le tausinga o le soifo maloloina maltino. Ia I mene yo tau mafa. Ai o te mana tua metri, me se la vota tu no I tua, le ho te mai tawina ia te oe ia te lau te mi te sauma ma vesina talo a wa te mana tua foi la ia I no I tua wa mana tua foi lo te tala no atu ia kama kiki kuar kama kiki kala ngoa ko le kama kiki tau ia o te mana tua foi ia I sa la fai o sa la fai ia o me ane sa ta tausi ai te mi le o pi wa tamatanga foi le mo falai ma le ia la te ia wa tau tala no atu a ia le tulanga sa o foi le sa o mai fo te mi o le te tia mai o se matolo te mi o le tau mawhai le se tupe e te lola o le mena whai o le mena a matofia e mere lei o mai whale futalo na mai leo le te leo matutonga lau pele mai leo le lau pele ua tau le lau pele na mai leo le valu le popo whai e le lau pele le aise miti le aise e leni te imi o le tau mawhai mau te le mafu whai lola tunu le vai ese le healthy o le nātau I le futulang fu le ke whaalongo inga lo te tino ma gaming e wa pe wa kau whaalongo inga fingo fiengo nga mau I mai o le na o sin tai sa o le fulu ko vai wa ia mai se o isi mai fu ia ese o tau whaalongo wa kau mau ia ina na fu te mi o le tau mo fai ma le mativa sa ia ne mi o le suka ale ise suka na te mi ia o le mea sa fai sa fa suka ma ko ki ale me tu ke le pero la tunu I mene yo pepe o le pepe sa tu tono le o le koko ia tau mau singa taste ma singa flavor o le lau moli me va bena ai at the end of the day ia le ta ua ia ese ma le ola soifua malolo ina o le tatu te lo voila mai mo me fa fo ma le tatu o mai mo ne via la ko ke lo ma le la utala le fa mata ia o le mea foi le o te whawhetai ai foi ia le upo whaatasi foi ma futa I le tofa ia wa ai o si tangata ua lawan no I loa ma tofa ia o si tangata foi sa soifua mai tūlanga umane o le o langa wha Samoa ia e talo noa foi la tofa ia wa ai ese foi ma le whaamali e ina le whaalongolongo ia te au nei o le unga tupulanga la I te e whaalongolongo I tangata matua wa foi la e le tala o le talking from experience la foi talo noa mai foi tofa ia wa ai il fengta fo I ma le lolo wa le soifuanga sa fe ngai fo I ma la to ia au nga tupulanga I la fo I vai tani o soifua mai ia au le tulanga le o eta ua ile fatata noanga fo I ma tato malo fa lolungia le wa umaya e se ma ta ua wa e pe ia le o fa nga ina inia ia ni meat pe sa o ia le ia sa le pe o le tele o mene ile fa wa ini meat but it's up to you for le amana o se meet ya o la tu fa mo so fo maroloina o le umana tu le tulanga vo le mitri le saita o le ola mai no itua ma le tulanga o le so fo la fo na mitri te lo tu fasili la va pe fa fe ona o vi lo o ento talo e la te ma ya la tulanga ma le tuane te sawa mau talo te mi mita mai e fa mai ala o tala ia o talo ia lo ma ia me le te fa atola tala ia tasi ala vai mo le lima o tangata na me tau tona tau fa toanga mo le lima mo le tangata le pala o is pala te lo e te mo foi le atu pila aku le lungal pala ai pi e musu e o se pala i tingi lima ia mena e te mo le te foi la fa tai si o tu ali mitri sto ina ia wa nga patia sto ina vole le e fai le umuma ai saula va si ona tali mi mita fa mi ona ia la ne tu wale ia me si vo ile mo eta o tu langa ia
Pei fo e fa pena fo se fa matalanga e tau fa pula fo e lea I la wa fo ia nga pulanga le e mo wa mai fo I e ka ke fiu aga ko e tamu fai e fa malo lo ta to tu a mai le vai ka ngi le olanga le ta to ia masanya la to le olanga nga lu e pe ona ia e masani la langa e fo la to ma fo le ali me tu le fa pe ata ita fo le lo tama fo le e fo lo iso ta male me ki kusa le ia e ya e va vai met talenta e ka ka o fe mai sole e il mo kosko I si o ka mala ele foi wa ele lo mai ele o sa taloto o la to wa o ka mai so fa ya ko ya fe mai ale la to tala le fe mai se si lo wa fe o ki malo lo inga lo ngo fo fa lo mai me mo ai e le tala la vale ta mai ma sa na fai pe o nga ika fo ko inga ya e si le no fo to nga va ne le mai mo nga male fa fo nga ta to tu e tala no man fe le ma ma no ma Antonio mo e se tani e mo e se tani ia fa sanga e mai la ia ta itane ia e pauana me ai ol pe o le maule na le maule na ia ta vai fo le nei ta tu ma tu le nga lue ma ina I ma tu ali mi tu o le valu se fulu ala o ke ia se vali le si la va nga le e tele na le o fa se ma o manga la le o ta I fa fulu tau sanga o mo kusi se tu loa o mo mutu vai ma lima le fa ta wa ina la tu si na wa mutu vai tu lo o lima ia ma fo mai ona wa ma mai suka ona fo yo le tau si ile soi fu ma lo ina ai va ta ia ta wa te lo te mi o te fa lo fa pe wi ai wo ngung ai wo alu ha ma fo fa wa tu fa pe I se ngung tu sa pe o se lu I tau fo ile ia te fo ile le fa vai ta it's not the ngung fa vai ta ia ai ta u te le wa te mari wo ta te no tu si nei la lo na ta u te lo me tu o ta o ia la e va ia usang ma se me de tono tu si wala wa ma tu si le Pela usang ma se me ai fo le o ka ku ka mai o si fa mai te tau sami ai wa te loa e tau sami atu le ila fo ia te tilo mai e le me ai le te pe me ai le pe se salat ia te loa e tau sami ka male ia te lo te tu lo te pua ia ta e se foi marta o na fo e fai lo fo le fiunga pa li o ia I mai tonu ia ingredients for ima tulanga uma fa nga ile ngausi e nga ita tu ama tu fa malu ta au yo lo uli e fa sina fa mal no le fiaf ya ai o te manatu metu ya ole taulu ole polo kala men ia fa fiola solo ya o te lo le si o ke vai ku ko men ia fa mai ya le si mai ya sia ta ya ai fa lo ya bota ya ole te mo mai le la no le fitala nga ya te la ngo nei le ta sports uma lo ta to polo kala men nei le fa nei le la uma ya sa o tu le ko lo sia tu ta to fa se lo ngai le to fa sia ta ya fi nga to va nga ya me se foi o ai lupo ani tele ai lupo po anti lupo ile fa wino le ta to sports ta no ai to mo le ya ko mali lia ia fa ya tu te vai mai pouring le ma polo kala me ya to mali lia ese tana ya foi ya ia le fitala ya se le fa pe tu mau ele fa pe tu sa uma ya ele tu sa uma ya ia o fitala nga sianta ya la na fo ila mta fo yo tu langa susu ina mta ko pe al ma mta fo yo ya ole tu langa fo le nga ten fa fia va tu le information ya va tu ia tu langa va ila le information ta wala ma ya va ya ma al mele o ye o le uta to lo nei mitu pe ya mai mo mai la tu information ta fa pe nei pe wole fia mai mo ya ai se tu mai la sina tala fo ile le po ni me le tu po o le matu le mela le wo lo nei le to tele le shiva o le fia ye nei me o I me nei o tala fo io mo so o I ma fa pe ma si mo ve si sa mo e lo ve si sa mo ya anyways ya to mo le to fe lo inga mal telinga sia te tai au ya ai mo to ho yo lo fia mai mo pe ya ke lo ko misi ya le uso ya sia na nei de mo lo ko lo sia tu le telinga sia ta ya ai on sa ia se o ke fa ya ma kala o ma ia kur kala le sika mai ka ilo ki lo ko ya ko ke fa ya nga kala e fa mai na o le ta lo ke vai ku kala le sika mai ka ile fa mai ya se uma ta tala no le wo lo le ai ole ta lu na ta to por kala me ne fa fimitri ya da to fe lo ai ila so for really
ia i le isi tātou polo kalame ai mōni te minei ia o le alafu atu ia whaini olo whaanga masani wa o e tele lapa olo whaanga e whiawhai ia o na taulunga leo le tātou polo kalame nei whiawhila saluru. Ia, whawhitai lawa lau tō whawa ai mo tāpu kalame mata ngō fie fo i nei afi ia whamalulu atu fo i tātou atunu ia o le a fo i se tau talanga ia ua le whaatau mali i lau whaafonga whamangalo fo i leo auna nei ia ai momoli atu olo whaanga tele lawa ia i sungal whaafengainga ia sakai o mai awa whaafengainga taulangi a inga malu flufi ia masi mātou nuu fo i lau maunga le ngata i lea ia o si o a inga fo i wa whaatasi mai fo i mai mua mai i nei po kalame mata ngofi ia mai lato uma lava ua mata mai ia malefia fia mai fo ia mai mato fai ava ai ia ai fa pe alfa ngo o se mato fo ia po kalame e ole vasa male sami ele so ai ia ia ar kai mi ka fa de mu mai ai lalo ia ne ke fo o so se toto mo longa se lo matua po se toi ai fa le tonu ai pa tai tele lava ia a tonu foi toi mo foi so ma va no ia on sa tu toi ma futa foi le e pe ia le fa tu me so ma wa le fa fia a vai foi tele fia pe tele fia wa ile si ngo va ia tu ile le se tablo kala me le se ma li o lu me le se ma ia ai manu ia tele ni ia fiafi tato toi fira ila so froile mo te me nei fa so fua